garuu arraan tana jibbaa olus jaartii jaarsa kiyyaa taatee jirti masaanuu tiyya taatee jirti bakkeen jibbee bakkee sii geessuu hin qabu jibbaa olus takka qaama keenya taatee jirti. Gaaffii balaak isiniif haa banuu tan khayrii ulaak isiniif haa banuu tan rizqii balbalaa isinirraa haa qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتا في كبجمتوتا كينيا أكم نجي كبتني جرتني ججباتني بقى جراتني سنين جتشامي سلام تابوتك في التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كبنا كبجمتوتا في داوتوتا كينيا. كاسيتي هردفتا في داوتوتا كينيا عرانتنا تسليم في فتاني إنسان دفني مالك بتني دفني جتشون كيسانو لهم تسليم إنقطع دلقا ديبسين توري إنقطع دلقا ديبسين مو أمس فيدي مالي فيدي تأسيني فين إبسا قرو وكان خنا جدو ومتكن سنين جوج بربطة ودفتها في كوجم تذكية ورين نمفتن ورين تقول لي زني نبدني مالي فتيا أنت لتناف دي بسان دي بسيني يسي وجه ولنكتاتني فتيا سيفيسين ولكتاتشون كابتني يسين أكفتي للباها والتورنا جتشو جرتني لقاربي لقادا قرو نمني دبتي سي دبسا usus indendo ilmi namaa tokko ni nusaayoon jina nusistu isinis akkaani dubbaduti ol baatee dubbachuu jirti garuu ani tana hundarra rabbiin isiillee haa qaceelchu akkuma kalee viidiyoo isin mareetti ani sila oonfiin tarabbiiti rabbiif jecha dhiifamaniin godhaaf godheet fin jira garuu anaaf isin walittillee akka baharjeesanittillee dhugaadha walittillee waliif fayyinee masaanuu wal jaalattu ta'ullee ni dandeenya garuu akkasumattuu ta'ullee ni dandeenya akkasumattuu isin yoo adaban godhanne yoo inusne numa dubbatti takka dhageessu ol baatee lallabdi dubbattee na dubbisti akkamitti waliif fayyine akkamitti masaanuu sila abbaan mana keenya barbaadu sani akkam wal taanee wal biraree jiraachuu baannu wal taanee wajji jiraannaa waan jawsan na keessallee ni jirti maaliif dhugaadha. Eega takka jaartii bahar taate hammaatus toltus jaartii baharii masaanutiyya garuu yoo amalasii tolfatte na wajji wal taate amalli hamaan nima tolfata yoo abbaan hin tolfate waan hin tolfamne hin jiru maaliif akkas taate fatiyaa wajji waliin tolaa wajjiniin jiraadhaa wal bira jiraachuu baannu fagoon illee namni wal bira wajji jiraateeti wal bira dhudhufeeti. jaarsallee gammachiisaa maaliif beeri lamaan gizee wal taane masaanuu lamaan gizee wal taane abbaan manaallee ni gammada jaartiin lameen immoo yoo waliin taane abbaan manaan kun yeruma deemu yeruma hunda hiraarii fi yaadaa fi cinqiidha maaliif har'aan tana na bira gizee dhufee dubbisiitiin itti dubbadda isii bira gizee kiyyatti dubbatti tana jidduu eenyu rakkata isumaan jidduu rakkata walta'iinsi yoo jiraate immoo gammachuma na bira dhufus gammachuu guyyaa isii bira dhaqees gammachuu gizee ol bira dhufnus gammachuma ani tanallee hin barbaada jibba isillee qabaaddu jibbinni dilasan jibbuun ture dhugaa rabbi garuu arraan tana jibbaa olus jaartii jaarsa kiyyaa taatee jirti masaanuu tiyya taatee jirti bakkeen jibbee bakkee sii geessuu hin qabu jibbaa olus takka qaama keenya taatee jirti garuu ani waan hin jechuu barbaadu tanarratti amala sii tolfattee nama tuqu baattee nageehaan bakkuma jirtuutti nageehaan jiraatte rabbiin yeroo waliin nu fide namni bira akka waloodeeti walitti wallolee naafu guyyaa waliif fayyu ni jira ni dhufa yoo rabbiin ni fayyu waliif fayyite walitti deebitan jee inaaftu sanumaafu sila haalaaf amala sii tolfattee nagee taatee kabajaa ifii gootee yaarra jaartii dhiiraati jaartii namaati kabajaa ifii gootee anallee na dubbisuu baattee hamtu dubbannaa numan dubbaddaa nusu maaliif ilma namaati nin gizeen tuqame nin quqamaa nin dubbadaanis ol bahee nusu saniif hordoftaaf daawwattoota kiyya warreen usii jala isin hanga feete lallabaa waltaati jalaan dubbatee warraan jechuudha dhugaadha garuu akka nusne isin na dubbisu jira garuu ramadaaninis dhufu jira yeroo guyyaa muraasa hafee inshaallah biiznillah rabbi nagayaan soomana sanuu warra eeggatu nu haa godhu onfiin tarabbiiti dhifamni karabbiiti soomana yeroon itti dhufu itti deemu jirru kan ramadaanni guddaan baatiin araaramaa dhufu jira namni rabbiif jecha naararamne kiyyaa miti jee rabbiinis ani soomana namni wal mufatee namaa wajji wallolee soomanni sanu hin qeebalamuufi takka
isii miti isiin jaartii jaarsa kiyyaa miti masaanuti iyyaa miti abadan nama takka yoo walii mufannaa qabaatte barbaaddeetu oonfii jettan maaliif soomanni baatiin guddaa baatiin araaramaa aaraa fi mufannaan soomanullee hin taatu namoonni beekna garuu ani tana hundallee itti yaadeetiin jira akka fadan qaama firraa illee harkatanii jette Oromoon ani akkan itti fedhu isiin hin galleef akkan itti barbaadu maali sila waan taate waan dabre naamusa sii godhattee har'a Fatiyaa wajjin masaanuudha dhugaadha waan rabbii jee malee hin taatu takkallee dhugaa isiin jaartii baar hin taatu jennee otuma iyyinu jaartii baar taate garuu har'aan tana masaanuu tiyya kabajaa ifiggootee naamusa ifiggootee yoo isiin adaba qaatte ani waan isiin hin jaalanneef hin qabu waan hin jibbuuf hin qabu maaliif kalas ganaa jaartii baarii masaanuu tiyya ifin amansiisa akkasii dubbillee guddadde maaliif hin jee ramadaanaa waan malee dubbachuun illee dhugaadha zanni nama balleessuudha nuti asii waa gizee dubbanne daawwattootanis numa dubbatanii saniifuu maaliif zanni nama balleessuudha baatiin araarama baatiin guddoon as dhufu jirti inshaallah biiznillaa rabbii nagihaan warra soomana sanuu eeggatee soomana san nagiyaa fi gammachuun gaggeesse rabbiin haa godhu rabbiin inshaallah soomana kana qofaa miti soomana bara dheeraa waliin jiraatee soomana rabbiin haa godhu akkasii obboleeyyan kiyyaa hordoftoota kiyyaa isiniin kabajaa isiniin jaaladdaa inshaallah bisna warra natti aartan rabbiif jecha dhiifama naa godha anillee wanti takka warri isinitti aaree nillee isinitti illee naaru warra tokko isinitti aaree yoo jiraate illee rabbiif jecha dhiifama isinii godhe oonfiin rabbiiti soomanni dhufu jira garaa qulqulluudhaan soomana simannaa jechuu kiyyaa dubbii biraattiin kutee arra tasliim dalagaa irraa kan amma fidee ol seenne maaliif fidee tasliim maalii gadduma dalagaa deebiste jechuun keessan oolamu tasliimaan dalagaa irraa fideef ilillitu viidiyoo kalee gaddiste tasliim yoo jiruu kee barbaadde yoo asiidan sinna qaallee jettee jirti yoo jiruu tee barbaadde baharraa yoo fagaachuutti asiidan sinna qaa waan biraaf oota asiidan sinna qutaa si balli fuula kanaan si balleessaa jettee jirti dhugaadha garuu hamtu rabbiin irraa haa qabu namni akka fedhe dabee akka fedhii dalagaa jettee Oromoon arraan tan ililliin waan fedhe ni gooti jeetii yaada qaba maaliif namni amma isin aara jirti ammas maraattuudhaan hin beekaa ililliin ni gooti namni akka fedhe dabee akka fedhii dalagaa hin jiruuf kanaaf maaliif har'a isin baharraa dhorkuuf jecha waan fedhe godhuu ni dandeessi ani immoo isin sodaasillee otuu hin tahiin garuu intalti tun tasliimtun na bira jirti eega na bira jiraatte warra isaanis akka na bira jirtu quba qabanii amaanaan dachiin dadhabdeeti ilmi namaa baadhatee jaan har'a na bira jirti yoo waa takka taate qeensi takkallee irraa cabe anaatti gaafatama maaliif mana kiyya jirti na bira jirti namu akkasii beenaa jechuudha saniif ani intalti tun yoo waa takkallee goote asii dalleetti na qubaattu nina ittis Allah alam rabbumaa beeka isin amantiin qabdu namni aaree waan fedhe namarra dalaga naqus yoo na qubaatellee yoo midhaa takkallee irra geesse miciyoon tun itti gaafatamaan haa qaba jechuudha maaliif eega na bira jiraatte anumaatu isii eegee rabbumaan nama eegaa garuu sababa eega na bira jiraatte anis tiisuun qaba eeguun qaba dalagaa mana arabaa rakkoon qabu itti deebiti xiqqoomaa hanga dubbiin tun qabbanoitu aaduftu jeetiin warra arabaa dhaqee warra arabaa hojii haasayeetiin akka ijaazaa kannaniif godheetiin mana fideetiin jira jechuu kiyyaa tasliim ati amma viidiyoo kana isin waraabdee agartee jirta asiidan itti naqaa jechuu jirti sodaaf illee osoo hin ta'in namni booda sheenaa irraa iftura qophaa'u wayyaa maaliif booda waan taatee eega taatee booda iyyuu faayidaan qabdu. Maaliif anammas qaalii kee godheetuma malee kaniin mana kana dhufe sodaa ililliitiif dalagaati yaadaabee hin dhufne maaliif waan itti kabajuuf waan ati jetteen didu jechumaa fi si jala deemee dhufe malee ililli naasidaa miti dalaakka tiyyaati anqa isin naasidan inni ixu'an maaliin. Laa ilmi namaa beekte gizee ilmi nama lama hin jiddu sheexanaa jiraa jiran nurraallee haa qabu rabbiin gizee amma isin yeroo saniif aara waan fete ni gooti.
dhalaan asita fuularra tolina bishaan dafaa irra zayita irra magaalaa tana hundi argu jira. Sannaaf isin amma dura wayii masaanuudha kan nan naytu fan. Jechuun namni isin amma bara masaanummaa fi miti. Ati amma jaartii baarii miti. Masaanumatti dhageema. La masaanullee akkasuma hin gootu masaanummaa wal jibbitu halaalumaan achumatti fagaattee jiraatti. Garuu ani amma ati jaartii baarii taateef illee miti. Isin amma hanguma siyaafaan beeksanii maaliif hangasii dubbatti? As jirtaas ni beekti. Dhaadannoon hundi kanaaf jecha maaliif mana sanas gadda balbala mana san hin beektin jettee raawwatee dhuftee agarsiiste. Isin ka jaartii bahar amalaa fi haalaan yoo tolte waan asitti isii dhorku hin jiru mana kanatti maali. Isii mana kana waan isii fiduu dhorkaallee hin jirtu. Amalaa fi haala isiitu dhorke. Sila amalaa fi haala qabaattee mana kana namni dhorku hin jiru. Mana jaarsasiiti. Jiraachuullee baattu dhuftee ziyaartee nu laaltee hojii gammannee deemuu dandeessi. Garuu isin amma waan akkanan godhaa jettuuf ni beekta. Aarana qabduuf si bahuu deemti. Aarana qabdu maaloo jette? Anis dhugaadha. Walitti illee fayyuu dinnee oonfillee jeeniin ture. Amma isinis mana kanallee dhufuu dadhabde. San akkuma naatu jaarsuma kan nyaatu booda yeroo isin ni jarjarte malee san isuma eeggatte abbaa mana. Isaa beeka akka waliin nu fayyisu, akka wajjin nu jiraachisu, akka kophaa nu jiraachisu sun murteen bahar harka jirti. Nuti amma usnee bakkuma jirru tattaa'u malee. Garuu isin amma akka taatu dabdeeti aara tiyya si boofeeti. Atis hangas takka dubbatteemi. Sanumaa si barbaada kee qabdu malee. Namni yoo walii galee wajjin dhaabba. Amma kiyyaan jibbina rabbiif jecha isii hin jibbu maaliif jibbina sii qabaadde miti. Jibbus jaaladus isinii himeetiin jiraan. Jaartii bahaarii. Jaaladus jibbus jaartii bahaarii lilliin tun. Jibbinasi qabaadde miti nama irraan ajjeesne dhugaadha hireen qooda rabbiti heerumte jaarsa kiyya ka heerumte isumaa bulcha anis numaan jira garuu jibbina saniiti rabbiif jecha oonfii godheetiif hin jira garuu isumaa dubbattee nu dubbisa nama hunda deemtee tuttuqu jirti ani irraa naafne hafiisaan irraa naafne tasliim irraa naafne nama hunda tuqu jirti ani immoo tuqaa saniitu ani amma gama kiyya ani amma yoo na dubbatteen dubbaddaa malee tasliim dubbatte jee tasliimiif xabaqaa ta'ee hin dubbaddu. Tasliimiif ani wabiin dhaabbadduuf. Tasliimiif irraa dhortee afaan irraa qabdi. Ani wabii tasliimiif ta'uufi miti. Wabii hafiizaaf ta'uuf miti. Ani mataa kiyya amma ani gama kiyyaan maaliif na xuyitiidha. Ani isiin xuyinne ani isumaa dubbattee na dubbise. Garuu amma waa hundaafuu ani dhiifama godhatiin jira rabbiif jecha. Isinis dhiifama rabbiif jecha akka dhiifama naa gootan abdiin qaba. Anillee dhiifama rabbiif jecha isinii godheetiin jira. Maaliif isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hordoftoota kiyya dogongora raayillee na deebistanii hin beeka namni dogongorre hin jiru namuu ani miira keessa galee waa hunda haasa'uu hin danda'a garuu fatiyaa dhaabu akka naamtillee jettanii akka obboleeyyan tokkotti akka daawwatootaa miti akka obboleeyyan tokkotti dogongora na deebisuu jirtanii galatoomaa wallaa ani isinittillee naaru oonfii anillee oonfii naa godha akkasii insha'Allah biiznillah isillee rabbiin haa qaceelchu nullee rabbiin haa qaceelchu nuti qaceelaa jechuufi miti. Nutillee rabbiin haa qaceelchu. Isillee rabbi haa qaceelchu. Insha'Allah rabbiin hamtu nurraa haa qabu. Amma dubbiin tun insha'Allah ni xumuramti jeetiin abdii qaba maaliif gizee bahar dhufees baharochi wal mari'annee waa hunda xumurree viidiyoo gammachuun isinii dhufnaa jeetiin abdii qaba. Angasu tasliim taateessu yoo rabbiin ni taate jee waa hundi nu taati ani gama kiyya gammachuu guddoon qaba. Insha'Allah biiznaa gammachuu xiyyeetan rabbiin dhugaana haa godhuun jaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.